Mwiriwe neza. Ubwashize twize inota rya do kuri gitari acoustic. Tugiye kongera turebe ko twakwiga amanota atatu icyarimwe nanone yibanze yagufasha gucuranga gitari neza acoustic. Muri ayo manota ubwa mbere ejo bundi twe twabonye do, katwongeye tuyisubiremo neza. Do twabonye ko dufata umurya wa kabiri, uru rutoki rugafata umurya wa kane, uru rugafata umurya wa gatanu, ugacuranga uhereye hano gutya. Noneho tujye kwiga inota ryitwa sol. Sol turafatisha uru rutoki, turaza muri iyi kadire, dufate uyu murya, uyu wa gatanu turawufatira aha, uyu wa gatandatu turawufatisha urutoki, kano karafata uwa mbere, ducurange gutya. Sol, uyu murya urafata, uru rutoki rurafata uyu murya wa gatanu, uru rufata umurya wa gatandatu, kano gahera gafata umurya wa mbere. Sol, tugiye kurya ku inota nanone rya fa. Fa turafata iyi mirya ibiri, uwa mbere n'uwa kabiri turafatira muri aka kazu, uwa gatatu ufataka, uwa kane ufataka, ducuranga. Fa, fa, aka karafata imirya ibiri icyarimwe, kano gafata uwa gatatu, aka gafata uwa kane. Fate fa gutya. Noneho tugiye kujya ku rindi nota bita le. Le turaza tuyifatire muri iyi kadire, turafata uyu murya wa gatatu, uru rufata uwa gatatu, uru rufate uwa mbere, kano gafata uwa kabiri ahangaha, ducurange gutya. Ubwo tubonye amanota, tumaze kwiga amanota ane yibanze. Twabonye do, musore channel yacu muraza kuhabona do. Uyu munsi twize na sol, twiga na fa, twiga na le. Do, sol, fa, le, sol. Tuzagenda muri iyi minsi, tuzongera twige andi manota. Do, sol, fa, le. Muri iyi minsi tuzongera twige n'andi manota nanone yagufasha kugenda ucuranga indirimbo n'uburyo umuntu ayavangamo n'indirimbo zigiye ziyagize. Ibyo byose tuzabikomeza tubyige. Nta handi hantu rero ushobora gusanga ibintu byiza usibye kuri channel yacu. Tubasaba gukora subscribe, ugakanda no kuri like, ndetse no hepfo ugashyiraho comment, inyunganizi waduha ukabyandika agana hasi. Ni ubufasha bwanyu. Murakoze, tuzasubira.